very quickly. bageni bacu Couples are preparing their wedding soon. hano kimwihuse Please be quick. bageni bacu And couples. Amen. amen. Nitwa Musengo Joseph, fiancé wanjye yitwa Murekatete Nadine. Dufite ubukwe itariki 11 z'ukwa karindwi. Dote ni saa 3 Romantic Garden. Saa 8 ni hano mu rusengero. Saa 10 ni reception kuri Romantic Garden. Turabatumiye kubana natwe bizadushimisha, Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Murakoze cyane. Amazina banita Byishimo Rugazura. Fiancé wanje hano yitwa Bamurange Ange. Dufite ubukwe ku minsi 5 y'ukwa karindwi, which will be next Sunday. Ibintu byose by'ubukwe bizabera kuri Jalia. Dot gusezerana imbere y'Imana na reception byose byabera hariya kuri Jalia. Turabatumiye mwese muzaze dusangire umunsi mukuru wacu. Bizatunezeza kubabona mwese. Murakoze cyane, mugwe mudusengere. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Mazina nitwa Ndabaruta Inosa. Fiancé wanjye yitwa Ingabire Mireye. Mbarizwa muri Ebeneza family. Dufite ubukwe tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi kuwa gatandatu. Uzabera Romantic Garden gusaba no gukwa. Gusezerana imbere y'Imana ni hano muri Foursquare. Tuzongera dusubire Romantic Garden n'ubundi muri reception. Turabatumiye, tuzishima tubabonye mwese kandi mukomeze mudusengera, Imana ibahe umugisha. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Bitwenge Nkunda Alexis. Fiancé wanjye yitwa Uwase Irene. Dufite ubukwe ku itariki 8 z'ukwa karindwi na 12. Gusana gukwa bizabera muri Light Cottage Hotel Mbarara. Gusezerana bizabera muri Methodiste Libre Gisenyi. Ndetse na reception izabera muri Methodiste Garden Gisenyi. Kwifatanya natwe ni inkunga ikomeye, murakoze. Amen. Amen. Amazina yanjye nitwa Etienne Bayizi. Fiancé bamwita Sandrine Mugwaneza. Dufite ubukwe kwa tariki 4 July. Gusaba no gukwa uzabera kuri Romantic Garden. Tuzongera tugaruke hano mu rusengero saa 8. Turabatumye mwese. Karibu iwacu, Imana ibahe umugisha. Amen. Some maybe pastors we don't know that. But if you know some, you go to the administration and tell us. Yeah, so we will stop that for a time. So if none of these had a wedding and had no other issue, yeah, we bring them so that you can see them. Another thing is that we pray for them and support them. Let's start here and tell us their program. Amen. Nitwa Ntemuka Edouard. Fiancé wanjye yitwa Dukunda Rusi. Turabakristo ba Foursquare. Tubarizwa muri family yitwa Sela. They are from the Sela family. Dufite ubukwe tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi. Dot izabera kuri Rayon Garden i Remera. Gusezerana ni hano saa 8 hano ku rusengero Foursquare. Reception ni kuri Rayon Garden i Remera. Tuzishimira kubana namwe. Rakoze cyane. Twongera Imana ibindi bizagenda neza. Amatangazo gato. I have a few announcements.
niwo Kristo yetu. Tuvuge ngo amen. Amen.